That's a mac can sweil. Ní vín sig dynnu di opcyd yn simple o chawnir. Ní víns. Kopla mi ochan, yn syl o gole mai. Achan isme, an syl am chwrli heinam. Achan nhw sy'n syl. Hwys sial. Hys sial. Fi'n caint le mwag, le djerni. Dyma di bain teg chart o chile. Ta se alcha sŵl am heinir gwylio'r beli. Wylynys. How much? Ta se stwma, fflon, 80 miwn, gael ei giwn i wag. O, ta tserna ni ranach, ta gwyle se gael gwchas. Ta. Is ffrwyd o'r yn cangol o fydd ydy'r erig os mac. I cwr off adam leis agos. Dyn is mis yn irin o hoff i chol y hort. Dynys. Dyn is mwys. A sy'n trwy gwlen ar y tyn am o colcharin. O'r ni gaswr enni smwach, fer og. Mwng beth as yn yr o. Ai, yn taimen. Yr chwth mae jan i charter i chile. Ai. Ha? Fe dwi'n oes gwtio'r bon yn hi gos oen. Cael eisiau mych tord gyn ledio na mapau me'r eisiau fam lôn agos yn eisiau na. Na cael gyn wedyn y cwlchaid. Dat is helemaal goed. Wel, hallo met katapis is weer mijn aan. Wel, ik had hem naar vader, dat was jammer te hacken, kibby. Kijk. Nou, ik had het kjol, was zo jammer. Ik kast een kjol. Nee, ik is helemaal zo goed te maken, ik kan vast. Had je gaat dan je rossen nog in te zeggen. Sheila, stop eens zo. Nee, kloon kan je dat toch eens. Dan maar kan vind je een jaar tussen de waar dat je brien het. Maar waar? Nou, ben liggen daar ten nou alles, zo goed naar thuis om zo maar go alles. Dat zag het cared. Kan je gaan zitten? Nee, ik moet horen. I mean, mas me het ledger hoort hem. Go ahead. Maar wat je maar dit kent je? Wat je maar schelen ligt dit daar wel als ta. Right. Nou, dan moet je rijden. Ledig gair i nord het af i haid na lent isio. O, het bys a diac y cwswth dys weis amach. Wel, ja, Boris cwswth dys gyda isio. Het is na chymod ar ciart. Maslin ja Angela an chance Anja. Tawarol moet tegin ti bella harder wale. O, het is a crwyd Angela. Wel han anta se bia. Ik hield in een moortisch van een maakhoer kan amre beger. Brusje cree Angela van de nien. Agus, hoe zet die geen chat had aan de lent isio? Hij fikk het al aan en tjolle Carmen les a bob. O, goed ja moest kere maat. Thuis ook hem. Wie Angela trine jelle. Dat is je keestig. Hij is goeien charmon. Goeien charm. Maar de glosje me kan osara. I know. But Michael, Neil Angela hoe bok is a heel ha. I mean, higli heb ik kroeg geloren van Kierne. Stoi goeie kaart het kakloor. Loort leek een foil van hard rasje koper fulltime. O, niet lauw, dus zeg. Je hebt mij dishen is net, dan mag je maar. Mogenje. Kaas ik word Jason chakastig naar de voor zijn maag, boy. Jeez. Go tag maar herige. Kent je voor zijn shop? Shop maar van snelle maar. Kijk daar, Sheila, het moment aan hem zei. Zit ik eerst, jacket? Wie mijn leraar Sheila, wat ik van kjol is mijn water zijn, maar goed eibredom. Ní roméach ag géirí plán a chur a Greek, sin a méid. De réir dearmh bhí síle imi as a post, bhí tas ag éirí puist, bhí si go siimplí sin. Lo mé le Seán fachan i post chuir. Leraar die dat Sean niet grijzen mee. Tá si seo gula róhórt, Robbie. Ní hen a chu Lord le Seán fachan i puist. Ja, ach gewoon maar de car en post is de water zijn van agelop dit. Tá gal haar fór ar Misje het al Robbie. haar voor. I mean, dat ik jullie baan around them, post around them. Tegen me is geen van Sheila Willem. I mean, misje maar DJ Radio Pubble. He'll make her arrow push to be witch. Exactly, heel tossiger uit post to be wham. I mean, dat tossiger in mijn hele smaak toe. And you make éirí a héle smach to. Cai go ró, mi hiiscin se cinse de me héna go Seán. Lord him leis a ríis. Yeah, well, begins getting out to let's not for Michigan post Sheila Quaid, right? Ní rá goide geiste riú, Robbie. Brantnas a haig. Dear Sharma or Tits. Brantnas a haig? Yeah, that's good. Niet zo wen. Wat doe crack aan ze? Met Sraith chéile idir gachrod.
Oscail me se. Na bach leis me. Ceap fa dhéal seach me. Sco túi. Well, ní sam cé chreidim. Nín sé éca ghlachanach é Paddy O'Connor ma ahart, rís bheith díalistó gaha ma híal. Well, nín sé éca. Ach ní ná tá dar. Tá chluirt mar tá agus sin sin. Hégus, na bhí cúmú neitne, mar séchan se dochart ag déir mai. Níorach ráin amsar taigó dtír an riamh. Look, tá taig an íal. Dyn de sorgan sgéal. Hey, dit air a bhain is measa. Come on, Jason, osgrat an bí seo. Ní féidir me chuine. Cat mai hiúir tarráis. Arm cho ceantach. Tríara, sceá má heb. Na bach leis. Ní ceanna taigó dtír an mis le brontanas. Just tógarrá sé meic. Is am an ceart. Sceá má seo. Hey, cúine mis am átas é ar. Fad pís meach mis a fá go geach mar ceanam sa. Sjochten zijn. Angelo koyle numet. Brandis. Dan zou waardnis van origin zacht de reis kopen in zo'n maar wiefe. Kastel en de customer is machinde. Jerin gwn ma roher sala be gobi. Gaan om niet zeggen maar de loch als een zomer latin. En tevin zo'n mooi mes na nini. Hedin zou waardnis haar. Beidir, smuch ha mai. Brandis, kato lort voor je. Nu niet goed tot de vrouw niet goed joh. Tá sé Jackar gom scarú le me leanúbach. Ar léan is sé me lécha he smuitiúarí. Tuige me sin a catú le raile a híal. Brenna is ben ógú. Tá go leor le an het fós. Stadne me giribh cantir seonis. Tá brón arm. Tá brón arm sa fásta. Bín brón ar hanne ar tan dochor genta. Sorry bhí ní orsa tan lácht. Tá is gom bot a giribh codúlam. Sin trúnach man an bhád níos móí nach chu Angela. Ach, maidil srúdaile, maidil leachtar leis a gopur. Harta rás a gopi. Ol ma hílanta go godjáisa, bani ma tríalas. Ma sé fé plé chu Angela. Baint tíalas, agus teor am héanagus áin chola chúnacht. Teisa gom, gur maiagad. Wel, dyn ni'n gobr yn tia. Ha? Nid cethort isga fwy halat ar siwlag i nes. Dwsigi, am lôn bwetchilin. Máte leis góir sinna bíag in faoin stáisiún a cheáin. Se? Well, is leagar ó mé hiiscin tean. Mé hiiscint? Well, leis a gúil chainte le a tagal háart, caithí go bhfuil rud a cinspon os cean. A cheáin, ní legam ach ardmháil an stáisiún agus an dóigad tá agus stúra, dí éan lucht a bí áilir. Well, is brala mé sin a chluistá. Agus ní bhhailm gonéanann se rud a bí a chuach táhacíonn stáisiún am mhuiil. Well, sin an chialhar gan áras. Rinne mé má bhaach na bh chulahort, agus tá chun túm gur fear gan achruhar bíthe dhéanamhair. Well, is mór an faoise fé sin cai mé adhil. Agus máide le Robbie. Well, idir a bhirteachín, ní dólam go bhheach an job mar DJ gá. Bheith post níos sophisticated bhhaid. Ní an job a dhéanam mar Robbie sa tá sagad. Ó, tá sam go devan. An isce me leis céil Eileen, cai mé tú ágáil. Tá síle reis agus íar tí a chlár chu amach agus spóáil an éisnig leis. Tuigim, gur amachagad. Agus gur maigad tú hain. Sí Eileen, buine man sás Joe as ag brennhar gine profisiúnta muna chuid ebre. Casi má písa ceálanis tá na daoine líga mo hín sin na tangara nó tá títe me ra. Agus daobh sé tá náthanna heile bháil stataí an rud agus déanana gén rud ceart. sé déine lear nach coppláilechas teach se. Á tan táran gin fleit hen liam. Agus ní lear nach an ESB, mar sin sem mertain gobar thug nach teach brain sáhad. Yeah, well, ní len defer leis sin Bernie. Ja, tí cheart a chré. Ca mas pósa gart ar dus. Nus a plan go bheic me anar fear a mórta. Aibran, bfach Aibran go hála nach meach? Ja, fach se tá. Cén dáta? Fans go bheic me. Wel, céad bhí dar lá fichiad? Dar lá fé d'Aibran mar sin. Right.
Tom? Allee, ja, goed dan. Strácáil. Chun ag go bailile. Oh, maar ja, dan krijg ik. Tá maar hart na in de show. Á sé sin deistí go tair nó damta. Sto go bhfuil Dylan in na fatú mór go hanair. Scad éh nach meach? Tá sin na fettig heb je hoort al. Chun a bhóthir. Oh, niet van die westwestje, daar is een dokter. Rás caiint león. Ní rála tamil nó. Neidir a gceart an gluach chuir. Neidir meach sé níos meas a leir leis nó gan feice chláis an chuig. Ergens fanaf messen. Toch zo zo'n oud show heb je beter. Weet je wanneer je maskers? Sá bhaine taigad. Tá an tros a bheittatá an ná síostíí le fi go dó fiochan bhfuil me didir an lefing an ruaa. Maar je het al. Kan ik wel gelukkig in het hadje als je weet dat je het kindje. Neidir. Ní as riamh sa grúchás seo. Ah, wel, dat mis nog. Dat is goed. Dan mijn heen is Jack en Sean met een sport. Maar die ook les keer bij te hier te doen. Grmága tam. Slán. Tá sé thar am am go brúd a phléileat. Bhuiilnes. Tá sam greibhar nifriocht adran. Ach tá sé an am dún heile chuirta cardíon. Cad a deire. Seans. Cai gra an díama ortáil amach nach réad a pósta. Brianna, má tháinig tas an seach an bheith mag fum féúach rist. Jesus, Vernie. An sin a bailach a bhraíontas ar. Mé sé thar aon den eile higan an cruúchas na bhfuil tú. Ar tháinig mé seach an lasú dhéine. Cén cruúchas tá gceistad? Tos agus líam agus an clás dimmertúir le go bósa sé tú. Kitan na se an chuit. As a stúm héin a fós líime, sean rálam, féú ceisteach ar mas míle. Éiad a tart sin méid. Jesus, Vernie tá bránam. Ní rééis sé rintan am tada rá. Kim is den eile a cupí seo, má bhí an bháile sins. Níl is ag aine dá riar a Vernie. Sure, tá sé bhla chéile is anyway nach cuma. Ja, ach, níl mu pósta. Níl mu pósta ar an lí. Tá sam. Tá sam. Sure, come here. Nach cuma. I mean, tá mas pósta ar na hagla se. So, ach, just cumid imach leis agus pósta ís go lehol, nach fi go chláirí thur. Céin uair. Má dáta socríagi. Yeah, tá. Agus am líam sásta seo dhéana. Tá. So no worries, I will. Ach, just tá sin rudí le réiteach ein. Agus cumid finí agus. Le ceirt fúmsa. Fína bháin an seás de chóir. No ide. Míana gama. Cínta. Ba bhrána mé sin na dhéanach it. Tá seo ítach. Tá big post an fear céine don darúir. Yeah, seans. Sin tá mas díana ná ide. Déjà vu, Bernie. Déjà vu. Wel nach intach chiad a beidir chun thuirt amach. Tus a réis le seán. Cé cheappacha? Ié, agus tá a fástaí go fáil. Cai sé gurn sin antas ar tásta? Cetar cisteir. Cé fá mar intas an? Well, bhí me chu síos na dóláfas agus sa charge gaite. Ar a cummána híle. Eis go faoi hála. Ceúil cuasí radio pobl na lenta seo cheán? Well, what's that? You're already níos fearle fadam lá. Ní bhfuilach tá de deosceil a chlustar bíchsat. Well, tá fear an wai agin. Agus nniu form in Green Light O'Reilly, nanan to raig mar támid, tá si bras ásalín, agus leis an dulchan cín. sé baid mar tatún anna bheittin na hasú tatú gile go máach. Ha, mar sí ar tá ceartad. Tá cuasaí grá fao láin teola ríiste a rí feicem, a sé gúla cob a hart adra. Tá, the war to end all wars. So, tá mar bras ásta. Scotrát mu an bortaréis né dírí. Tá sé má tá na dú. Well, níl an fu sin a héimes tá ars an híle jazz compórda chu. Come heb an gre mé gairí airsa le tamil cé áte mus manúna mé lonige. Níl teach le fáil ar cís ar óir ná airigad. Is dó go méid sé beagnach dóhéon sé síomh áthir le náisiú. Ó, dé dearm de cheanhach. A bhui fe ceán hain, bechad preis úfasach. Tá ní cean a roisin le preis tal nó lentí seo bis. Manga gaú aine bheit duna ceartcha. So í teis na héine an teach go leir. Tá samsan is cosí bhuiideachchas i hepa. Mú. Cean áú sé sé. Bhís le chláda. Garí chrumpáil. Tá a garí me na bitúnaí heicar sa teocht an na campáil. Agus is na gail go í trapachípá chud an núna. Í an na garí ar snúna chu hé. Sin an simú le héimes. A seánmór. Cén chuhfuil me gasar beag bíteach ó níl tú beag bíteach a hiile. Ag éirí mór agus tromatá tú. He? Sé, dúir pogin na bhain, is brala a bhaiming a bra. Right, tá sin ná rud a réiteach dit le ha an téna chuil? Dó.
Well. Ní ra meach ag sugar leis. Ceapan gur amodán me. Léidir go chora géil. Cén táthar a cheaptú go bhfuil tá leannacht a raí leis an dalamológ seachar am. Níl sé mar cheapans tú. Sléir chamana sé. Tusa máthar Dylan agus Jack a air. Iar a bhhaimach crúnas. Sé an pace leanamh beg neamhharachóideach mar sin. A bheith meascaí suaslibh. Ní higann tú Chi a réad tú, muid a wasló agus náir a harantar an mar sin. Híl tú gur tú glicir híl. Fágáil Dylan lena air fan an nolog le go mar cead a choteagat. Ach ní féidir a níirne a cheilt ach scaín geár. Iéid. Chun sé náir arm a bheith mar iaideagat. Agus tám. An tarú tháinig le gorid. Bhí me héanagus do bháid rá gur rud éigeanna chud éascó. Agus an fearbocht gur an túlach se úmpar. Ná be chuir an bhfuil ar fad armsa. Is tú tá ceantoch. A cámuid I híocht réiteach. An nanim dé. Tá leanú I digital tismíorí bheige. Cámuid I híocht réiteach ceart. Agus di réir mar a eicim seo an cás seo. Cahan bhirteach I pósa. An bhirteagan? Tú héanagus Jack. Jack? Ní féidir am Jack a fósa. Well sé a head a fáilte dénach é. Tí raibh? De? Bhfuil chuilethart ceart go leor? Níl. Ach bei. Is mar sin. Tá isig deide gur mise máthir Dylan. Gur mágad I chearmal. Nis, níl ach rud amháin le díana I gás mar seo wathe leis an leanó. Agus é sin an rud unric Jack. An rud cóir. Caitú, cámal, máthir do bhic a fósa. Clárdan scochar tú mac aniu. Brid mé ansoltas. Dearing go raibh aon or Eileen or tháinig sin ar na gobar, ha? Cé dúirt fi Robbie's anmod? Haring si siar a gach rud a dúirtí? No way. Dáíre. Tá cead gin a ráród a dhéanamh. Ní bheith Robbie ag teacht ar bardling, ní bheith aon ahrú ar an léis, tá an tíle I casadúin. Sa deidir hir hall? Ja, ní ra mé cosáasta seo le tamil. Tá mhaach na déanta am ar chuilethart le cúpla seachta na nuas, agus caiim mé adháil gur áraigh mé weimthú go mór nuair Jimmy tú. Belbán. Ní belbán ar chorabé. Tá mar rá leat nach bhfuil watanm gahanú. Nuair dagta mé ní ra tada am. Fiú ní ra áit comní am. Well, tá má buir bhí sin I héin a teis go tain. Ní amach ag bagad. Ach rud amháinna dana mé ná bhfuil mé cínte gur bhhailm sacrú síos agus na rún. Sean Brown na sacrú síos, Washington mai. Bhí mig swinmh ar teach a thógáil. Tága? Well, nuair bhín tú cínte faoi rud. Well, idem sa claustrophobic fiús mí túid hí. Just cairn se babís agus nappies agus hyacinth bouquet mé him. Brenna, ó héhann éisiú de Colúsa dhéantar é séas fear. Tá costas chuilethart ag ardú an na mísa, well, más féidir an nóchtá na credint. Tá bád ar bord le táthúga le héin. Serious commitment to dungeon, that's good. Tá sam sin, sinna fág bhfuil mé plain scéal le. So, give the chair help.
Well, hain ma whack na bhí anyway. Oh, Jane the Wackna very rock. Jane Jeffer, okay? Okay, I just ní hálaim ra bhain na híhintí seo agus. Just barla magna bhar robag ní sáilir den na cinnad an Georgian. Tá san go dé tá catalam ar bhí bhaid cáilta gom le mahabni. Beidir go bhfuil lais agam sir sin. Fáin go bheice míid. Hi, Jack. Ní an seo fós. Ní Cameron ó Dylan Hart. Ó Jack Hart fós. Ó di ceart clór. Nílim. Nílim ceart clór. Ceart arla. Tá deire leis an seo, Tom. Tá an Sraith Hart. Tá ag PJ faoi Carmel agus Dylan. Sin a hála. No. Oh, yeah. Agus tá leis a teangan fáit amsa ó PJ ord nósach ó dochartaí. Jack, tógur. Go réir PJ cáise an rud unric a dhéanamh, an rud cóir agus máthir má bhac a fósa. Jack. Ach ar nó fair play go PJ bei se brasásta íorchas an manis agus tá mai cinnte go dúirta sa díal máchain ar an wedding album. Jack, ní ceart go bheith mágó. Tá muidir grúchás an seo. Cá muid rud a cinn tíanú? No, cá tusa rud a cinn tíanú. Ach céard. Well, céir faoin bhéadna aonteach go PJ. An híirne. Faoi gachrúd. Fúmsa. Fútsa. Tá mai cinnte amach fear staideach ar nás PJ an dlacha leis a bhéadna. Meachan is. Agus múna lachanse? Nach ar héine bheits an nacht. Jack, níl sé sin féráilte. Agus má bhhar san ospidéal. Féráilte? Ní se féráilte leart ar eile sem réig se ní smó. Níl sugum, Jack. Well, tá samsa. Tá samsa go bhfuil ultimatum fáit am ó PJ. Nes se bhfuil tosa chun an iadne aon se chun nuair a mise lei se.